Kardom nimen ke horge sorong hang KTFA Central Body President pen mini halong naliok nan ke parju pen naliok nan ke chunengri naliok nan katra malam ke hali KTFA pen all KTA Cultural Society mini adeng para hali morning aningkan 2026 or 6th time hali celebration kakuripon aron enponman pen mini adeng para halaba hempomar anali pandal decoration kakuri abang tamini para wango angceng pono pen hali menon anali uta kadoma kong pilo pen media bang yuk hali kadoma kong pilo babini para lani pas tangi posial ya kakuri lo pen ahui dajuk ta hali neng kacu hangke baneng kacuri ke nali hali logot 1-2 tarik mea ciklo othat 1 and 2 Mei ciklo 2026 hukur pen huni abar baca do laba barali hali logot nengarong pen ando dini busa khakuri lo pen laba festival along ke lake ethnic food festival along amen popular hali indigenous Karbi Hamsri othat mikir under bracket Traditional Ethnic Food, Cultural and Cultural Art Festival 2026. Jadi si hali 6 time kurilo 2026 atau 6 time. Asi non kiwang nalik thana tarik po 1 pen 2 Mei ciklo nali ahwita rombong hali ta ang duni nengrong spiduni pusalita khakurilo pen naliok halabalong nali thangni jodi ang dun putang putane nali bitang san sini ni pot badia saya sel and ponmama ason son sirkep ason son thongkep areco bang the ajo hali pangrum siran jo darni hali tatrami pen reco menteri reco abasan melim pratawangi comang areco silong prawangi pasti alang lipen ila son son sirkep abang the pen areco aro ini recopo alang tadoye lasi labalong alang li stem along si discussion tadoye silasi labah mian solong nalita sob arlingta anglang duni penang en duni bang oni duni posalia khakurilo tenali kardombo nali rong abang rup abang khobor chipinot pen KTFA bang det kaliong halake kote ya jo se hali taram phodo je halake karwala sem takaliong karsala sem takaliong halake gote ya jo si Kristen tahal, non Kristen tahal, bah Hindu tahal, Muslim tahal, lam halar leng halta gote ya leng halta nalian dadu ini penaro minap di hali kastanjong alam poke ze social work bota doye mini pratasing pono aro minap ta doye aro lalong hempia hem doye lalong ke bir ke palut asin bota doye penaro lalong non pendal pota hini dase mani kuye mani ke hibison ke dode tothapi moni aningkan parake mane arleng hala jok nengarong pen hor lang man pajore to thapi lip thang ki tuna hor bet sior hongi kampre hor pajorong he ethnic food report si ethnic food pula putang pene sob chini da no aro balam hali police helpen ta tini honapura long da dam si hali samamo pen police ta la balam pata lang thang sa thamino pen nali uni jor uni kuri uni man nali ethnic food a hor le si jor uni la kalang hor polo pen kidanga hor pen kampre era hor ba biara hor ke halila bablong ke na thanti the manta kiora hor ithang ithang kituna hor alanga hor boke mane jor uni la balampo alali prata hwanga thoduno asa huit morning aningkan parake morning ba yo manta laba ithang kituna langa hor boke mane jor poni asa dukana long judi jar yang kibidinya bang manta rolong rule do ya an do ye laba rule mote komite rule mote si sole hongi ba kuri hongi ba jor hongi leule pone judi jor kari kangkrani judi thai potang telanta hali volunteer do bendo laba volunteer helsi lalangi ar police serta patrolling do ni kardom oke kardamo nenen ke bhutan inti ne all Karbi Mikir Traditional Association Cultural Society alone ne hud kupang lasi morning bang thro balthoro ase galong hali KTFA bang hali program champion man
annual meet function lasi maning asik along ke halabang pelong sar kidunga hempo ke me hali hempe ni ki pupoli ke me lasi halalong ke hali sar kidunga them along kido la armu po num piarmu pali bonaye lasi nan mangal radrobong ke halogar sal antiki dindo lasi hane pra ahut karbi radrobong thani bo ke mini kamru aga pupe meghalaya aga pupe ahut karbi pulu butang tne laba program selo wang ne laba a program ahut ta jugdana me binebos ni ta ninga khacan pano lasi ahut akhom bele jeman khini karbi do lamhla karbi ho jate halaba channel joriyate me anal stham pone pas pune laba program selo ninga bapi binebos ne ninga